Vidi NATO muslimana. NATO muslimana koji je stao na stranu nacističko-fašističke klike ukrajinskog režima u Ukrajini. Našao se NATO musliman da on definira Srbe fašistima, pod navodnicima fašistima, za moj pojam, te iste Srbe koji su stali na stranu antifašističke Rusije, koja i nakon 70 godina mora da bitku bije sa nacifašistima. I šta mene ovako narode zasmije? Zasmije me to što se našao NATO musliman. Taj isti NATO musliman koji je kontradiktoran sa samim sobom. Taj isti NATO musliman koji, ako se ne bi izglupirao na usta, on bi izglupirao na dupe. Taj isti NATO musliman, na što on meni ovako sad sliči, evo nakon ove izjave što čitate i ovog komentara, liči mi na onu kurvetinu u porno filmovima koju Handre, razumiješ, razvaljuje kao što je Crvena armija razvaljivala nacistički Wehrmacht i onda ona sama sebi daje za pravo da ona odlučuje koja je poštena, koja nije, koja je kurva, koja nije. Stvarno dođe to narode za nasmijac. Eto, to vam je ta realnost današnjih NATO muslimana. Opet ponavljam, kad se ne bi izglupirali na usta, izglupirali bi se na dupe. Evo ovaj se upravo glupira. Toliko.